no gasin lung, dubno miskin lung dem ibadah kepada Allah, apalagi lung tak kaya, apalagi lung kana harta, lebih-lebih lung dem ibadah kepada Allah ya Rasulullah. Sehingga nung berdoa li Rasulullah ke salabah benar harta. Nujuklah sabuk kambing nak pelihara li salabah. Nak pelihara hingga kambingnya manu hingga terus 10 po. Ada kadru 10 po kambing salabah dikala kadru ada azan, kadru ada sembahyang. Lalu 40 kambing lambu sehingga masbuk dalam berjamaah bersama Rasulullah. Menyuburkan yung masagasin awal salabah damanglah masjid ketimbang orang lain. Tapi begitu salabah mempunyai harta, mempunyai 10 ekor kambing, salabah masbuk ke damanglah masjid. Hanli sempat ikut sembahyang bersama Rasulullah dengan sepenuhnya. Sehingga anak kemudian kambing bertambah laju sehingga salabah lalu 40 kambing ada sebut ada jatuh yang 10 kambing ada sebut asa yang kau hemput kambing sehingga salabah hana merompak li jamaah bersama Nabi. Trade kambing salabah mencapai 40 ekor sehingga truk nisab jaga. Ngeperintah oleh Rasulullah bahasa sahabat yang lain. Sahabat jasiat bahasa salabah ia lagi jagut. Harta dari kambing yang dimiliki kadruk nisab untuk kau jagut. Jasiat ia lagi wahai sahabat. Bedah sahabat berangkat bahasa salabah. Wahai salabah, perintah Rasulullah bahwasanya engkau disuruh membayar zakat daripada harta yang engkau miliki wahai salabah. Urus oleh salabah. Hai, kambing draw ku pelihara, draw ku bimpun, draw ku akoh nalung, draw ku pasolam gerumpung, sehingga sembahyang hana melumpali, jamaah hana melumpali, masjid hana melumpali jali, gara-gara lu pelihara kambing, hana urusan gata yang lagi jagut baulun. Dua sahabat berkata Rasulullah, ya Rasulullah, begitulah jawaban salabah dikala lu lagi jagut. Bunuhkan oleh Rasulullah, celaka salabah, laknatullah alaih, laknat oleh Allah kepada salabah. Nyan berjit dan jok iktibar